Ikaze rero mwese kuri MTN TV, reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu makuru ya buri munsi dukomeza kugenda tubagezaho. Kora subscribe hanyuma rero nakirike kukazogera kugira ngo rero ujye ubona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero biciye mu munyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba rero ari Minister Ambassadeur Nduhungirehe, akaba rero yaravuze ngo Kampala nibatubwira itariki yo kujya mu biganiro bya tripartite twiteguye kujyayo ndetse tukaba twagira ibyo tujya kuganira nabo hariya rero i Kampala. Ngira ngo rero ni ibiganiro bigamije kunoza ndetse no gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe i Rwanda murangora rero ku bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, cyane cyane rero ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi udahagaze neza habe na gato kugeza amagingo ya rero, kubera ko ari umubano wajemo agatotsi. Akaba rero bimaze igihe kirekire rero hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda umubano wabo ujemo agatotsi. Gusa rero mu masezerano yashyiriweho umukono rero i Rwanda murangura hagati ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, haragaragara rero ko nta bushake na bumwe buhari bwo kugira ngo ibyashyiriwe mu masezerano bibe byakubahirizwa. Mu minsi yashize rero intumwa ya Uganda, ndavuga kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Uganda bo bita Sam Kutesa, akayirutse mu Rwanda rero kugira ngo bagire byinshi baganira ndetse bagire na byinshi basohoza rero mu byari biri mu masezerano. Hanyuma rero Ambassadeur Nduhungirehe nabo bakavuga ko biteguye bigiye rero mu gihugu cya Uganda bazababwira ko itariki yo kujya muri tripartite yegereje rero bakaba bakwitegura kandi bakavuga ko bazajyayo, nk'uko rero umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga akomeza kugenda abigaruka. Iyi ni MTN TV rero mwese mbahaye ikaze muri inkuru naguteguriye. Kora subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera, hanyuma rero tuze turebera hamwe byinshi bitandukanye rero ku bijyanye n'iyi nkuru. Nimucikwe rero n'amasegonda make hanyuma nkaza ndambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Mwese rero mbahaye ikaze nanabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za MTN TV rero no mu zindi nkuru tuba twabateguriye tugenda tubagezaho. Nyuma y'ako karuhuko agaruka ndambuye inkuru ku buryo burambuye. Ibingibi rero bikaba byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Nduhungirehe, avuga ko rero kugeza ubu ngubu abategetsi b'i Kampala bataramenyesha rero u Rwanda itariki ibiganiro kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'u Rwanda bizabera. Hanyuma rero akavuga ngo turiteguye kandi ruzabaza aho bageze bakora ibyo biyemeje. Akavuga ko rero biteguye kandi bagomba no kuzababaza aho bageze bakora ibyo biyemeje mu masezerano yashyiriweho umukono i Rwanda hariya murangora. Hanyuma rero ubwo bahuriraga i Kigali hari ku itariki ya 16 rero Nzeri 2019 ku bijyanye rero n'abahagarariye igihugu cya Uganda, intumwa rero z'igihugu cya Uganda no mu Rwanda, ndetse bagahura n'abahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi hari bamwe mu bafasha cyangwa se bamwe mu bahagarariye uyu mubano w'ibihugu byombi kugira ngo ukomeze kuba wanozwa, yaba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ngo bivuze ko hakurikijwe rero umunsi ku wundi ibindi biganiro byari bube kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 rero Ukwakira 2019. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo yakomeje kugenda agarukaho. Bakaba barahuye mu kwezi kwa 9 ku itariki 16, hanyuma bikavuga ko rero nyuma y'ukundi kwezi bagomba guhura, aribwo rero itariki 16 zari zageze rero zari uyu munsi kugira ngo bakomeze gusubukura ibiganiro. Hanyuma rero Minisitiri Nduhungirehe avuga ko rero akurikije ingingo ziri muri aya masezerano yasinyiwe i Rwanda murangora, ibyo rero u Rwanda rwasabwe gushyira mu bikorwa ari ibintu byoroshye cyane. Akaba ari byo akomeza kugenda agaruka. Ati rero twe cyangwa se twese hari ubwo dusabwa cyangwa se kudatera inkunga umutwe urwanya ikindi gihugu. Hari RNC rero ducumbikiye se. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo akomeza kugenda agarukaho. Akavuga ko rero icyo badasabwa ari ukudatera inkunga umutwe urwanya ikindi gihugu. Akavuga ko rero na RNC bacumbikiye. Avuga ko rero itariki iyo ari yo yose u Rwanda ruzamenyeshwa, ruzayitabira kandi ruzajyana ubutumwa bwo kubaza ab'i Kampala aho bageze bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, nk'uko rero Ambassadeur Nduhungirehe akomeza kugenda abigarukaho. Hanyuma rero ni amasezerano yashyiriweho umukono i Rwanda murangura hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda,
akaba ari amasezerano yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi ndetse hari n'abahagarariye umubano w'ibihugu byombi. Ubwo ndavuga rero kubunganira ibihugu byombi cyangwa se ku bijyanye n'ababaha ubufasha, kuko rero bashyiraho umukono ku masezerano yo kugarura amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Hari rero perezida w'igihugu cya Angola Joao rero nawe akaba yarahari, Lorenzo akaba hari kandi perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari perezida rero Felix Tshisekedi. Ikindi kandi hari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, hakaba na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ngira ngo rero ibyari biri muri ayo masezerano byose icyari kiraje ishinga ibihugu byombi no kugira ngo umubano w'ibihugu byombi uzahuke. Ikindi kandi rero imibanire ndetse n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi ikomeze, yaba ku baturage yaba ndetse no mu zindi nzego. Rero imibanire ndetse n'imigenderanire ikenewemo yaba ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa byose. Ikindi kandi rero hagahererekanywa ububasha ndetse hakaba hanahererekanywa zimwe mu mfungwa z'abanyarwanda ziri mu gihugu cya Uganda zifunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, bakaba rero babarekura kugira ngo batahe iwabo. Hanyuma rero ubwo u Rwanda nabo bakubahiriza ibyo bagomba kubahiriza, nk'uko rero ambasaderi akomeza kugenda bigaruka akavuga ko rero ibyo babona ko ari ibintu bikomeye cyane mu gihugu cya Uganda no mu Rwanda babona ko ari ibintu byoroshye, kubera ko avuzaga ko nta mutwe n'uyu n'umwe bashyigikiye rero urwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Ku ruhande rwe rero akabona ko ari ibintu byoroshye kandi akabona ko ibiri mu masezerano byashyirwa mu bikorwa. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange rwakomeje kugenda rushinja igihugu cya Uganda gufata nabi abaturage babo, cyane cyane rero kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo. Bamwe rero bagafungirwa mu magereza yahariwe mu gihugu cya Uganda mu buryo butemewe n'amategeko, abandi rero bagatotezwa, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abigarukaho. Gusa rero bakavuga ko uko byagenda kose rero aba baturage bagomba kurekurwa, kuko rero biri mu masezerano bigenda bibigarukaho. Ikindi kandi rero abaturage bagakomeza guhabwa uburenganzira, baba abanyarwanda baba hara mu gihugu cya Uganda, baba n'abandi bose rero bagenderera iki gihugu bagahabwa uburenganzira bwabo ku bijyanye n'umutekano ndetse no kuba barindirwa umutekano rero mu gihe baba bageze hara mu gihugu cya Uganda. Mu minsi yashize rero nagiye mugezaho inkuru ku bijyanye na sosiyete itwara abantu n'ibintu ya Volcano. Rero imodoka yabo imaze guterwa amabuye inshuro zigera kuri 2 hariya mu gihugu cya Uganda. Inshuro ya mbere rero ikaba yaratewe ibuye ndetse akanagomereka umwe rero mu baherekeza shoferi. Hanyuma rero ku nshuro ya kabiri ubwo yavaga i Kampala izi Kigali akaba rero haratewe andi mabuye rero kugeza ubwo imodoka imenetse ikirahuri. Ibi ngibi rero bigaragaza umubano utari mwiza ndetse bikanagaragaza umubano udahagaze neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Gusa u Rwanda kandi rugaragaza ubushake bwo kuba rwakomeza kubaka umubano warwo n'igihugu cya Uganda, nubwo rimwe na rimwe rero igihugu cya Uganda bamwe muri abayobozi bo muri iki gihugu rero badakozwa ibijyanye n'ubwo bushake. Hanyuma rero kandi ku munsi w'ejo umuhungu wa Museveni aherutse kuvuga ko rero umuntu uwo ari we wese wumva ko ashobora gutera igihugu cya Uganda rero ngazagira umunsi mubi. Ikindi kandi akanavuga ko rero igihugu cya Uganda ari igihugu cy'Imana, ari igihugu gifite buri kimwe cyose rero cyo kuba cyakwirwanirira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Akavuga ko rero umuntu uwo ari we wese wifuza gushoza intambara ku gihugu cya Uganda ngafite ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi barabivuga, ariko rero hari abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo. Gusa rero ntabwo ari igihugu cya Uganda gifite umutekano uhambaye cyane, ndetse n'abahanga mu bijyanye rero n'iby'umutekano n'abakurikiranira hafi ibijyanye n'ibi bihugu byombi ku bijyanye n'umutekano, ndahamya neza ko n'u Rwanda ari igihugu gihagaze neza ku bijyanye n'umutekano. Sibyo rero abayobozi b'igihugu cya Uganda bibwira byose n'ibyo batekereza byose, rero nyabona mugomba gushyira ibitekerezo nk'ibyo ngibyo kure cyane. Njye simbona intambara rero hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda, ntabwo mbibona habe na gato. Rero icyo mbona ni uko ibihugu byombi bigomba kongera bigasubiza umubano wabyo mu buryo, ndetse ibihugu byombi bikongera bigaturana, abaturage bakagenderanira, ndetse n'ibindi bikorwa bigakomeza nk'uko byari bisanzwe hagati y'ibi bihugu byombi. Reka mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nduhungirehe avuga ko rero igihe cyose bazahamagarwa n'itariki bazamenyeshwa bazajya mu biganiro hariya mu gihugu cya Uganda. Ikindi kandi bakavuga ko baniteguye kuba babaza aho ibiganiro ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rigeze hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka rero mwese mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni M24 TV rero, inkuru zacu kuri channel
nakagaruka. Komeza ukore subscribe unanyeganyeza akazogera. Hanyuma rero ikindi kandi ushobora kubasangiza inkuru zacu abandi mu gihe rero bukoze share. Ikindi kandi rero aba bagiye baduha ibitekerezo byabo muri comment, turabashimira cyane. Abakoze kuri like namwe turabashimira cyane. Rero reka mwese tubifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse no gukomeza kugira icyumweru cyiza. Inkuru za M24 TV nakagaruka, mukomeze kunogerwa n'amakuru yacu buri munsi tugenda tubagezaho.